Yes, tubahaye ikaze kuri Hari 250 TV. Uyu munsi ni umunsi tugiye kubabwira kuri rezilita za peri za Rayon Sport mu mikino bakinnye. Ni ibintu bidasanzwe rero kubona aya makipe arimo gukina akina n'amakipe yo mu mahanga, ariko twabonye ibintu bitangaje pe. Twabonye Rayon Sport iri ku rwego rwose rudashimishije, urwego ruri hasi. Twabonye aperi iri ku rwego rwo hejuru. Ntabwo nzi niba aperi yarahuye n'ikipe yoroshye Power Dynamos cyangwa se Rayon Sport yarahuye n'ikipe ikomeye Yanga Africans. Reka turebe uko byagenze, kuko urabyibaza ukibaza ngo ese Rayon Sport yaguze ite, ifite iki, squad yayo yiteguye iki? Urebye nk'umuzamu wayo rwose ibintu yakoze nuko yafashe, ntabwo yigeze afasha Rayon, byaranze neza. Rero Rayon Sport umukino nk'uko watangiye ugasoza, n'ukuntu twari twabivuze mbere, n'ukuntu byari hari abafana benshi, cyo koza rwose yinjije abafana benshi pe. Abafana bari muri stade hafi yo kuzura, muri stade Mahoro i Remera yakiriye 45, hagati y' 35 na 37 hafi aho ngaho bari baje muri stade. Bivuga yuko abafana bari baje, bivuga ko Rayon Sport yanasaruriye amafaranga atari hasi ya miliyoni 150, hagati ya miliyoni 150 na miliyoni 200. Urumva ko Rayon Sport yavanyemo agatubutse mu by'ukuri. Ariko ibi ntago byatumye Yanga yari yaturutse muri Tanzania itaza ngo yikubite, kuko yayikubise rwose ibitego 3-1. Byatangiye bite? Byatangiye Rayon Sport ku munota wa mbere, ikipe ya Yanga yitsinda igitego, uwo bita Azizi aba yitsinze igitego, atanze pasi rwose asubiza Garidier, umupira wigira mu izamu. Rayon Sport bitsinze igitego, baravuga ati ahari none Rayon Sport itangiye gukora ibitangaza. Barakina ku munota wa 29, Andy Boyer wa Young Africans aba yishyuye igitego. Noneho ku munota 45, Zuzua umukinnyi wa Young Africans araza ashyiramo igitego cya kabiri cyo intsinzi. Yanga ibitangiye kurusha Rayon, ariko wanabonaga yuko rwose muri wings Yanga iri kurusha Rayon cyane. Abakinnyi ba Rayon Sport bakina mu mpande byari byabagoye, byanze bituma ikipe ya Yanga igira imbaraga nyinshi. Ku munota wa 93, ku munota wa 3 yongera umukino warangiye rwose, Bakari nawe yaraje atsinda igitego cya gatatu, yabirangiye Yanga itsinda ibitego 3-1. Ariko ubwo nubwo ari 3-1 ni nkaho ari bine, kuko abakinnyi bose batsinze ni aba Yanga, namwe murabyumva. So ntabwo rero byoroshye. Rayon Sport twabonye hariya, niba ariyo kipe igiye guhangana, ntabwo twizeye yuko izava imbere ya Sing the Big Stars, kereka niba ari uko Yanga ari ikipe ikomeye cyane ikaba yaracarenjinze Rayon, nabwo byaba ari byiza. Ariko mu byo twiteze kubona ibintu bidasanzwe. Reka tube muri iyi minsi imbere y'imyiteguro bagiye kugira, bitegura Singida, niba hari ikintu bazahindura. Cyo koza mu makuru hari nuko uyu muzamu atashobora kuzaba uwa mbere. Biri kugaragara yuko bashobora kuzasinyisha Pavel Nzira, nubwo deal itararangira ariko birahari. Ubwo rero reka dutege amaso turebe ko Pavel Nzira nawe yaza akagira icyo ahindura ku bijyanye n'izamu. Ariko abakinnyi bo rwose urwego ni rwa rundi, nta kidasanzwe gihari. Abakinnyi barasanzwe, ntabwo ari abakinnyi wakiziramo ibitangaza ngo uvuge ngo abakinnyi bazakora ibintu bikomeye witegura kuvanamo Sing the Big Star, nurangiza ukomeze wongere uvanemo indi, ujye no mu matsinda uzanavemo. Biragoye. Ibyo bintu ni ibintu Rayon yakoze, ariko biragoye kuri iyi nshuro. Reka rero tuve kuri Rayon, ahubwo twigire kuri APR. Yagaragaje ibintu bidasanzwe, yakinye neza pe, yakinye neza. Nubwo igice cya mbere cyabanje kubagora, ubona badasatira cyane, ariko bagiye bagerageza. Kona ko umuzamu wa Power Dynamos yabagoye, agenda bavanamo bakora amasave, ariko nabo bigera aho ngaho rwose ubona yuko APR igarutse mu mukino, cyane mu gice cya kabiri irakina, ndetse amakorosi menshi n'amakufra menshi araboneka. Nk'igitego cya mbere Watara yagitsinze kuri kufra yari itewe ateramo umutwe.
igitego cya kabiri nabwo ni pasi nziza yarahawe nyuma ya box ateramo igitego cyiza. So biragaragara yuko APR ifite ukuntu yiyubatse, ifite abakinnyi beza baba babanzamo n'abasimbura, urabona ko ari ibintu biryoshye pe. APR kude chapeau, mwarakoze cyane, mwaratsinze ibintu byari biryoshye. Ariko namwe abafana bari bake, stade yari yambaye ubusa, ntabwo ntekereza mu 45 kuba harinjiye abantu bagira mu bihumbi nk'icumi cya 12 yaba ntago ari abantu benshi. Abafana ba APR mwikubita agashyi rwose, mugaruke ku kibuga muze mufane ikipe yanyu. Aha ni muri ya mikino barimo gukora bivuga ngo ni inkera y'abahizi. Ubwo rero APR ibikubise ibitego 2 Power Dynamos, birangira APR itahukanye intsinzi y'umunsi. Muri iyi weekend rero no kuwa gatanu urumva yuko APR yari imeze neza, yari ihagaze neza ku rwego rwo hejuru, naho Rayon Sport yari yagiye mu bishanga kandi biragaragara ko ari ku rwego rwo hasi. Rayon Sport rero nizamura urwego, APR nisonga imbere, ubundi turebe yuko byibuze amakipe azaduserukira yazamura igihugu, brand y'igihugu, ibendera ry'igihugu rikazamuka, tukaba turi ku bantu mu bihugu bimeze neza, bifite amakipe ameze neza. So murakoze cyane rero, indi update ni mukanya turi kumwe rwose. Ciao.